Mondjila ye yoku Galilea, Yesu okwa piti mu Samaria. Oshali opo shitumbe tango sho athiki moshkulundundu sha Shekeme. Popepi nasho opuna oluthithiya lwa Yakobo. Shaashi okwali aloloka, okwali akuutumba po omanga aalongwa ye yali yaka konge iikulya. Pethimbo ndyoka aaJewusha naaSamaria oyali aatondika yali haya longele kumwe. Ano okupopya nayo nenge okupula ekwatho kuyo oshali sha talika ko kashili pampango kaFarisayi. Shi Yesu ali akuutumba poluthithiya, omukiintu gwomuSamaria okwali eya koluthima akuteka omeya. Pendje wo ndinwe mo. Omukiintu okwati ndokupa Yesu omeya molutu onde pokati komihoko mbali. Ashike Yesu okwali ta kongo okumono oshapi okupatulula komutima gwe. Ngwe omulumentu omuJuisha. Ihe ngaye omukiintu omuSamaria. Oto vulu to okwiindila ndje omeya ndikupe unwe? Moonkundathana dhika omukiintu okwali ala okuuva etompelo kutya omolwashike ena okupula omuSamaria omeya. Ande okwali watseya omagano ga Kalunga. Nangu te kwiindila omeya anwe. Ando otompula ekupe omeya gomwenyo. Omukiintu kali uvako iitya ya Yesu. Ashike okwali eitalako yasimana onkene okwatsikile nokupula. Omwa, ongweye kuna nando ochitekitho gomuthima omule. Ano omeya gomwenyo otoga kutha peni? Ano ngweye nanyo nene uvule tatekulu Yakobo ngweye tupo omuthima nguno? Kehe ngoka tanu omeya ngaka otaseno tanatango. Ashike kehe ngoka takanwa omeya ngoka taindike mpa oyi itasiwe enota aluhe. Nando okachona. Oshoka omeya ngoka tandige mpe otaga kaninga oluthithiya lomeya muye taga fuluka sigo omwenyo gwalushe. Kehe ngoka takongo okukutitha enota lye momuthima gomeya guuyuni mbuka oyo tasenota natango. Omwa, pendje wo omeya ngoka opo ndaasewe enota ngaye ndaayewe komuthima huka nditeke. Omukiintu nguka okweya komuthima okuteka omeya ashike okwaadhako omeya gomwenyo. Yesu Kristus oye awike omugandji gomeya omanamwenyo kakuna we nando ogumwe. Inda kiithana omusamane goye ngo wuye naye huka. Omwenyo nguka manga ina gutambula komagano ge ganuninwa oguna okweetelwa puuyelele gudhimbulule eenjo dhago nomuhupithi gwawo. Shocho wete omwa apula omukiintu ngaka. Mokuyamukula komukiintu nguka okwali takeelele omapulo chinacha nomupopyo ngoka. Ongaye kandina nando omusamane. Omukiintu okwali akumwa sho mukwiilongo nguka tanyanunamo iiholekwa ye. Olye tumbela nguka tavulu okulesha iiholekwa yonkalamwenyo ye. Ongwe owapopi nawa sho wati kutya kuna omusamane. Ongwe owali una aasamane eli yatano. Nangu una paife ngino kesho omusamane goye owapopi dhoshili. Omukiintu inati ndomupopyo nguka. Ashike natango kwayamukula nonkalo tagalula kaya atsikile nomupopyo nguka tagunyanunamo iiholekwa ye. Omwa, ondiwete kutya ongwe omuhunganeki. Yesu okweetha omukiintu nguka awilike eenkundathana dhawo edhukithe hoka ahala. Omanga wo takambadhala okumona ompito opo emuulukile otshili. Momukalo guuka, Yesu okweeta sigo otshili tachinyenge omutima gomukiintu nguka. Omukiintu okwali ahokwa oohapu dha Yesu. Okwadhimbulula enota lyomwenyo gwe ndyoka itali kutwithwa nando okomeya gasika. Kakwali nando onale apenduswa sigo opondondo ndjika. Yesu okwali atseya onakuziwa yomukiintu nguka ashike natango okwempa omeya gomwenyo. Ano nomonena Yesu okutya onakuziwa yoye niilonga yoye aishe. Ihe natango tekwiithane kupe omeya gomwenyo.